Ubu ni saa kumi n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa kumi n'ebyiri n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Hamas yavuze ko igiye kohereza vuba intumwa mu Misiri muri gahunda yo gukomeza ibiganiro kwihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Umukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mugabane wa Afurika yavuze ko ibiganiro bikomeje n'abategetsi ba Niger na Chad, nubwo bwose abasirikare b'abanyamerika bari bahari batangiye kuhava. Ku nshuro ya mbere muri Kenya, umugore yagenwe kuba umukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kane itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Hamas yavuze ko igiye kohereza vuba intumwa mu Misiri muri gahunda yo gukomeza ibiganiro kwihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Itangazo rya Hamas ryongeyeho ko umuyobozi w'uwo mutwe Ismail Haniyeh ari mu gusuzuma mu cyo yise umwuka mwiza ibitekerezo byatanzwe kwihagarikwa ry'imirwano. Kuwa kabiri, umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas yari yavuze ko itakiriye neza ibimaze kugerwaho ubu ngubu nk'amasezerano yo guhagarika imirwano. Aho imbogamizi ziri nuko Hamas ikomeje gushimangira ko hagomba kubaho amasezerano yo guhagarika imirwano burundu, aho kwihagarika igihe gitoya. Ibyo nabyo Israheli ikaba itabikozwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Los Angeles, igipolisi cyasenye inkambi y'imyigaragambyo ishyigikiye abanyapalestina mu kigo cya kaminuza ya California nyuma yo guhangana bikomeye mu ijoro ryakeye. Abapolisi bambariye guhosha imyigaragambyo binjiye mu kigo cy'iyo kaminuza, maze humvikana urusaku rwinshi rw'ibintu biturika, hanaboneka n'umwotsi mwinshi ubwo abapolisi barasaga ibintu byaka umuriro bagatera na za grenade zituma umuntu agwa igihumure. Abanyeshuri babarirwa muri 20 bafunzwe kandi biravuga ko bamwe bakomeretse. Bamwe mu bigaragambya bataramiye mu mihanda yegereye ahari iyo nkambi, aho iyo nkambi yari iri. Imyigaragambyo yo kwamagana intambara yo muri Gaza irakomeje kuri kaminuza nyinshi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tujye ku mugabane wa Afurika. Umukuru w'ingabo za Amerika ziri muri Afurika yavuze ko ibiganiro bikomeje n'abategetsi ba Niger na Chad, nubwo bwose abasirikare b'abanyamerika bari bahari batangiye kuhava. Mu mezi make yashize, ibihugu byo mu karere ka Sahel byatangiye biyobowe n'igisirikare byatangiye kugana Uburusiya ku bijyanye n'ubutwererane mu rwego rwa gisirikare, aho gucungira ku nshuti zabyo zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu Bufaransa na Amerika. Muri ya Crisol mugezweho na Jean Claude Mwambutsi. Abanyamerika babarirwa mu mirongo mu ngabo zidasanzwe zari muri Chad bamaze kuva muri iki gihugu. Ibi bibaye nyuma y'aho ubutegetsi bwa gisirikare bwinubiye kuba izi ngabo ziri ku butaka bwabo, ndetse bukaba bwaranakiriye mu gihugu abasirikare b'Uburusiya basaga 100. Mu kiganiro na BBC, umuyobozi w'ingabo za Amerika ziri ku mugabane wa Afurika yavuze ko ukugenda kw'izi ngabo ari iby'agateganyo. General Michael Langley yanavuze ko Amerika ikomeje ibiganiro n'igisirikare cya Niger, kimwe na Mali nayo iyobowe n'igisirikare. Niger yirukanye ku butaka bwayo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iz'Ubufaransa n'iz'Umuryango w'Abibumbye, ndetse yegereza Uburusiya ngo buyifashe mu rugamba rwo guhashya intagondwa zigendera ku matwara akarishye y'Isilamu. Bande rumwe, abasesenguzi basanga ukwiyegereza Uburusiya bishobora kuba bigamije kurinda ubutegetsi bwa gisirikare muri ibi bihugu. Dukomereze ku mugabane w'Uburayi. Igikorwa mpuzamahanga cy'igipolisi cyo mu Burayi kizwi nka Europol cyavumbuye rimwe mu matsinda akomeye mu Burayi no hanze yabwo ibigo bikora ukwiganya bihamagara abantu kuri telefone muri gahunda yo kwiba amafaranga mu mayeri. Europol ivuga ko abapolisi bo mu bihugu 6 bagabye igitero kandi bafunga ibigo nk'ibyo 12 mu kwezi gushize kwa kane. Batawe muri yombi abantu barenga 20 mu gikorwa cya polisi cyiswe Operation Pandora. Igipolisi cyo mu Budage cyakurikiranye ibigo bihamagara abantu maze cyumviriza ibiganiro ababikoramo bajyanaga nabo bashaka kwambura. Kivuga ko cyaguriye abantu 6,000 bashoboraga kwibwa utwabo muri ubwo buryo. Bityo rero ngo cyatumye amafaranga y'amayero abarirwa kuri miliyoni 10 atibwa. Iki gikorwa kitoroshye cyagizwemo uruhare n'abapolisi bo mu bihugu bya Albania, Bosnia, Kosovo, Libani na Serbia.
Tujye ku mugabane wa Afurika. Ku nshuro ya mbere muri Kenya umugore yagenwe kuba umukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Ishyirwa rya General Major Fatuma Gaiti Ahmed ku mwanya w'umukuru w'igisirikare kirwanira mu kirere ni kimwe mu byemezo bimaze gufatwa na Perezida William Ruto nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igisirikare cya Kenya Francis Omondi Ogola n'abandi basirikare bo hejuru 9 baguye mu mpanuka ya kajugujugu ya gisirikare mu kwezi gushize. Ya Willows kugezwa na Yvette Kabatesi. Fatuma Gaiti Ahmed ufite ipete rya General Major yinjiye mu gisirikare mu 1983 igihe igihugu cyari gifite itsinda rya gisirikare ry'abagore ryasaga n'irikora imirimo yunganira irimwo iyo mu biro itumanaho ubuvuzi n'ibindi. Ibyo byatumaga abagore batagira amahirwe yo kubona imyanya yo hejuru. Iryo tsinda ryaje guseswa mu 1999. Kuva icyo gihe Fatuma yagiye atera imbere. Niwe mugore wa mbere w'umunyakenya wahawe ipete rya brigadier ndetse n'irya General Major. Uyu munsi yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere. Mu biganiro yagiye akorana n'abanyamakuru yavuganaga ishema ko ari urugero. Tugaruka ku mugabane w'Uburayi. Uburusiya bwahakanye ibirego bivuga ko bukoresha intwaro z'ubumara mu ntambara bwashoje kuri Ukraine. Muri iki cyumweru Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ingabo z'Uburusiya zakoresheje chloroquine, ubumara bw'amavuta ameze nk'amazi atemba bwakozwe mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose butera uburyaryate mu bihaha, mu maso ndetse no ku ruhu. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya byavuze ko ibi birego bidafite gihamya kandi ko nta shingiro bifite. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Gisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet murakurikirana amakuru kuri Facebook Live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mu gihe leta y'Ubwongereza iriko ritegurira kurungika mu Rwanda abambere batemererwa kurondera ubuhungiro muri icyo gihugu binjiye mu buryo bunyuranye n'amategeko, ishyirahamwe ry'abakozi ba leta bakuru ryitiriwe sentare kuri icyo kibazo rishaka kumenya ko iryo tegeko bahamagariwe gushyira mu ngiro ritazobateza ingorane hagati y'amasentare n'abashikiranganji bo muri leta babatwara. Abo bakozi bafise impungenge ko iryo tegeko rishobora kubasaba gukora ibinyuranye n'amategeko agenga akazi kabo hamwe n'ayandi mategeko mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu. Ikirego cyabo cyagiriwe gishobora gutebya gahunda y'umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda abimukira idashaka. Inkuru tubaza mugenzi wanjye kuri Mediko Magenge mu biro bya BBC Nairobi. Iryo shyirahamwe sendika riharanira inyungu z'abakozi ba leta bo ku rwego rwo hejuru mu Bwongereza yitwa FDA First Division Association rivuga ko ryinjiye muri iyo dosiye yo mu Rwanda kubera ubwoba ko kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro bishobora guhatira abo bakozi kurenga ku mategeko. Hisunzwe itegeko rishasha, abashikiranganji bashobora kwirengagiza sentare y'Uburaya ijejwe uburenganzira bwa muntu bagategeka abo bakozi gutegura ingendo z'indege zijana mu Rwanda abo basaba ubuhungiro birukanywe mu Bwongereza. Iryo shyirahamwe rishaka ko sentare nkuru y'Ubwongereza ishikiriza ingingo yo kuvuga ko iryo tegeko ryoteza cyangwa ritoteza abo bakozi ba leta ibibazo byo mu rwego rw'amategeko. Leta y'Ubwongereza yavuze yuko inama yagiriwe na Darren Tierney, umukuru w'ingendo ibereye mu bikorwa bya leta, ivuga ko amategeko agenga akazi k'abo bakozi atazohonyangwa. Tierney yavuze yuko abo bakozi bazoba bariko barakora mu buryo bwubahirije amategeko y'akazi k'abakozi ba leta, harimo n'inshingano zo kutabangamira ishyirwa mu ngiro ry'imigambi igihe ibyemezo biba bimaze gufatwa. Ariko abo bakozi bafite impungenge z'ingorane bashobora kugira mu gusabwa gushyira mu ngiro itegeko rishobora kwirengagiza amwe mu mategeko akingira uburenganzira bwa zina muntu. Ishyirahamwe ryabo FDA rivuga yuko rigiye gusaba sentare nkuru kwitaho byihutirwa kuri iyo dosiye yayo. Nubwo atamatariki aratangazwa y'igihe indege zijyanye mu Rwanda abasaba ubuhungiro zizohagurukira, mu gihe urwo rubanza rwoburanywa rushobora guhagarika by'igihe gito iyo gahunda. Igihugu cya Ghana gifite ikibazo gikomeye cy'ingufu zitanga umuriro w'amashanyarazi gishobora kumara amezi 6 ari imbere niba leta y'icyo gihugu itabashije kubona amafaranga agera kuri miliyoni 400 z'amadolari yo kugura gaze na mazutu byo gukoresha mu imashini binini bitanga amashanyarazi. Ibibazo by'ubukungu Ghana ifite ubu
biri mu gutuma iki kibazo kirushaho kuba ingorabahizi. Ni mu gihe ibura ry'umuriro rya hato na hato rikomeje gutera uburakari bwinshi abanyagihugu. Ni izihe ngaruka biri kugira ku buzima bwabo bwa buri munsi? Igisubizo muri iyi nkuru ya Thomas Nadi ndagezaho. Ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi cyarushijeho kumera nabi mu byumweru bike bishize. Ibura rya gazi na mazutu ryatumye umuriro ugenda ubura bya hato na hato. Ibikorwa by'ibigo by'ubucuruzi n'abantu ku giti cyabo byabagizeho ingaruka mbi. Amanda Ohene Asietu akoresha inyama n'amafi bikonje avuga ko hamaze guhomba amadolari arenga 400 kandi ngo yagombye kwirukana abakozi babiri kubera ibura ry'umuriro w'amashanyarazi. Byabaye ngombwa ko tujugunya inyama zisanzwe n'izinkoko kubera ibura ry'amashanyarazi. Iyo za firigo zidakora inyama zirabura zikazana impumuro mbi cyane. Sinkibasha kandi kugura ibicuruzwa bingana n'ibyo nakundaga kurangura kubera ibura ry'amashanyarazi. Ntabwo ari abacuruzi b'ibiribwa bahura gusa n'ikibazo cy'ibura ry'umuriro. Ibigo by'ubucuruzi gitangira gukora bicungira cyane ku muriro w'amashanyarazi kugira ngo za mudasobwa zabyo zikomeze gukora, nabyo byahuye n'iki kibazo maze bituma bidashobora kurangiriza ku gihe ibikorwa byabyo. Ndoda imyenda y'imideli, rimwe na rimwe iyo udahari ntibashobora gukora neza ibyo ushaka. Birashoboka ko mba mfite ibintu byinshi byo gukora ku manywa. Ngikora rero vuba vuba maze ibyo ngomba kudoda byose ku manywa nkabiteganyiriza ijoro. Ariko naba ntangiye nko gukora umuriro ugahita ubura. Nawe urabyumva rero ko bituma utenguha abakiriya bawe. Rwose birimo kutugiraho ingaruka mbi. Ikigo gicuruza umuriro w'amashanyarazi muri Ghana kivuga ko ibura ryayo riterwa n'utubazo tumwe na tumwe. Abanyagana ariko bahura n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi barashaka kumenya neza igihe bashobora kubonera umuriro kugira ngo babashe gutunganya neza akazi kabo. Ariko ikigo gitanga amashanyarazi Gridico n'ikiwucuruza The Electricity Company of Ghana ntigemeranya kugomba gukemura ikibazo cyo kumenya igihe umuriro ubonekera. Imyenda igenda yiyongera ishobora kuba hariyo iri inyuma y'iri bura ry'umuriro. Ikigo gicuruza umuriro w'amashanyarazi muri Ghana kibereyemo umwenda ungana na miliyari 1,200,000 z'amadolari. Ibigo byigenga bitanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi harimo n'ibyo muri Nigeria. Benjamin Bugakie akora ku kigo gikurikirana hafi gahunda zo gutanga ingufu z'amashanyarazi muri Afurika, Africa Center for Energy Policy. Nta mafaranga ahari atuma amazutu ashobora kugemurwa neza. Niyo mpamvu rero tudashobora kwatsa imashini nini zitanga umuriro w'amashanyarazi zikoresha amazutu. Ayo mafaranga birashoboka cyane ko hatazatangwa na leta ya Ghana kubera ko ubukungu bw'iki gihugu burimo guterwa inkunga n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Kubera ibibazo by'abakiriya batishyura, ikigo gicuruza amashanyarazi muri Ghana cyatangiye kugabanyiriza umuriro bamwe mu bakiriya bacyo bakiri mu mwenda barimo n'inteko nshinga amategeko. Cyanaburiye kandi ibitaro byaranakemuye ko gishobora kwishyura umuriro n'iyo bitishyuye fagitire z'uwo bikoresha. Iki kibazo kiri muri Ghana ubu cyanahabonetse muri 2015. Kivuga ko Ghana ikeneye kurushaho gusohora imari muri gahunda zayo z'umuriro, harimo no gukoresha ingufu zituruka ku bindi bihugu no gushyiraho uburyo bunoze bwo kwishyuza abakoresha umuriro w'amashanyarazi. Ya Thomas Nadi n'amashuri muri leta ya Kerala bagiye ku bukungu bw'ubuhinzi yavuzwe kugeza ku wa mbere kubera ubushyuhe bukabije. No kwirinda ibyakoze imiriro y'agasozi. Kimwe na Kerala aho uturere twinshi tw'ubuhinzi twibasiwe cyane n'ubushyuhe bukabije mu gihe muri leta Orissa y'Iburasirazuba hari aho ubushyuhe bugeze kuri dogere Celsius 40